Umthandeni wagadla kwezwakala hayi ugadlile mfana phezulu kwezimali zethu engaka sivotela singama 80s namhlanje ukwazi ukukhuluma kanje yazi ngcono thiwa ukhuluma abantu ikakhulukazi abantu ngizobabonga ngizocela ukuthi nje ama 80s ayikho into engababonga angayibonga ama 70s abangisizanga lutho ama 80s abangisizanga lutho mhlawumbe ama 90s late ngabonga from lapho nama 2K angisizile because isikhathi siningi ayinakile izinto za online aphinde akwazi ukuthi abelula lapha kuma social network akwazi ukwenza research ngomuntu before amzonde yabona so ama 2K avela afika nje aphenya athi pheqe athi umthandeni lo kuthiwa unjani kuthiwa isitaku takho ngivele wathula wabonga yazi manga uyobona ivideo kwaThokoza Nilanga ebonga mfowethu ufunde kuye njengobhuti omdala njengobaba wethu omdala yabona mfowethu gadlile mfowethu kulungile mfowethu ngaba awukho la ukhona ukuba awekho ama 2000 umculo wakho umamela ama 2000 ama 80s ama 70s even nabogogo nabomkhulu siyabenza sabaconvince ukuthi bawumamela umculo wakho iMK ila ikhona namhlanje ingoba ithina esibakhomvisayo ukuthi iMK ibaluleke kangakanani ngoba ngaso isikhathi basitshela ngeANC ithina esibakhomvisa namhlanje usithatha emgqomeni kuhluke zibi hayi mfana benguthanda iqeli neqola leli benguthanda ngihleze ngulandela yabona mangazange uhoxisa amagama akho so namhlanje mthandeni hayi kulunga siyakubongela mfowethu uhlukanisile unyaka ngamandla ethu ngama-airtime ethu sivotela wena namhlanje kwazi ukukhuluma nje hayi qhubeka nama 2000 mfethu qhubeka kulungile.